giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
iliotibial bandnya, dan di situ yang merekatkan dan harus dilepas jaringannya. Dan harus lihat kondisi ototnya sekarang sudah mulai terisi dengan massa dan volume ototnya. Mohon maaf, Bapak berbalik. Nah, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ada jaringan yang lengket di bagian tempurungnya. Ini udah dapet. Ini banyak banget cairannya. Mohon maaf ya, Pak. Bunyi. Mbak, lagi apa, Mbak? Saya tuh. Tuh, itu stretching hamstring tuh. Tuh didorong. Set, iya. Di sini banyak tim. Lihat. Kaki pasien sama tangan terapisnya. Tapi bisa bikin jerat-jerit loh. Nah. Abang nanti berarti tinggalnya. Kita eksekusi lagi. Maaf ya, Pak. Ini yang nggak bikin turun. Yang nggak turun-turun, nekuk terus. Cetlak. Ya, Pak. Kalau bisa pingsan Bapak, saya enak, Pak. Posisinya masih gemuk banget. Kita cek lagi ya. Yang kemarin kan 49. Juara. Seminggu. Buat teman-teman yang belum nge-subscribe channel Windy Mayang, silahkan diklik tombolnya. Nah, untuk yang sudah nge-subscribe, jangan lupa untuk di-like dan di-komen. Dan jangan lupa untuk di-share di sosmed kalian. Dan untuk tahu keseharian Windy Mayang itu seperti apa, tinggal follow Instagramnya. Dan jangan lupa nih, aku bikin TikTok, nama akunnya Windy Maya _. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya.